Right, me ma wakwa ba e de oba Adepa TV na abrantie bia betoto nsem bi e de egu mframa mu about Kofi Adomah wanwani ne eyesight ne yere ho ene Dormaahene ho na asem na hyehye ba ha. Etu de yenkonye nkosho video ni mbra na me breaking it down to your level of understanding. Abuchafo, good afternoon. Bajo o se bi enyankopa dan mo di bia ho ye. Ne seramu. Monganje Kofi Adomah wanwani wife ne say. Enya ne atu Kofi Adomah na ebi dewu. Ana ye ahonwa se bi awa aba osagefu program na wa benya problem. Bisa se TV station no ya adwuma na abesoma no betua ne ka na bentua ne ka. Abegino akasa dede nti Ibrahim ama na odene ko South Africa okotua ho ka no. Ni busuani na Kofi Adomah. Awo baba yo so e ma dia grobe so e ma be mo konya keto bia na kasa rubbish me ka sama chro street na na ma fa Dormaahene ho no osagefo e ho no me say ba bia gina ne nyemfo na o say nyemfo na be mpanfo cha wo papa no na na bi be na upia wo che so e chompia ne wa she okutupa na ka che nipa cross me say oboa no na dwen so kasa rubbish afa Dormaahene ama wanu abetere osagefo a mi donya mu di agoro udi agro manfo sagefo ni menya form onya ni paketo awu osagefo ye oso o ye greatest manya mistake mo da agro bi na budi se ba yo so ye hima kwase obeji obi kuru Kofi Adomah na wo yire o ne papa otoka ma ne papa papa tifuye mama ka bibi nchiro Kofi Adomah yire eye miracle no eye amompri nimde monhwehwe nimde kakra oye benkum hene wate be ma akonya so tie ni ye oye oba wate be ma akonya so it wo kasa no o kasa kokuduro mu eye amamu interpret anase obi oba no ye kokudurufo a na mu hu ni se bia oba no ya hantai na mi si e bia me kasa o se ge o ya ahanta ni den mi kasa kokuduro so me boso eye me boso kasa na me kasa entitie sa wuso obi na ese Kofi Adomah yire kutupa wuso tie ni ye onya ohima o oya ohene oba odi be ma akonya tie ni ye ena sa woye wa dwusu se obeko ama o ye kan se wo hene a tie ni ye kona kopri nimdie kakra sani TV station na invite kan se suma no wo hono ma TV station na suma no wo hono no ye invite na na se ye invite no ni bisa wo Nandei me si hey na bia Adepa TV ejuma wura asoma me se cover girl Kofield kone ko twa interview na me ko twa me na me de me ho ko ye wono na osoma ame enti me ko na me nkwe ka no ho a eye up to ejuma wura so wo hwa me wan hwa me a me wo ho kwan se me wo sika wo me botoma me siu no sa na de ne tie modi ye ka ne se mu chiri no kure munye obi obeka no kura kire mu a na mu pupu mu pa na mu baby sa papa fa wo hu sakatu ni free wo na nipa ana no ho aka no yamfa Dormaahene kura asem nto nchen Kofi Adomah na mo ye na wa shada na wa sha enti wa kura nipa wo hwa mi enti wo de fa Kofi Adomah ni previous picture fa to ho na fa ene picture fa enti wo se Kofi Adomah ni tia bam enti wo se ni tia ya kakraka ento wa da wate media ni yare ma fa bi mo pen I remember old studio na mani ka no ho na me dey duro so na me tia ye kakraka na ni pani na ni mama dua mo se bia ma konnum kase duro na ma hyehya na ma ye denche na me skin aye no me obi adwe se bia me nya nku bi na ma sa na ma ye no me so steroid for Kofi Adomah steroid no da so na ma ni tia ye kakraka no woni ma akono ko bisa steroid kro eduro kwa wada so me da me hu Kofi Adomah me hu se brand wo bre enti mu amotete media no so cancel phone no ento wada papa fa wutiri hu sakatu ni free wo fa wutiri hu no wo kasa ya wo fefe wo sen ase no a wo bobobobobom sadia wo kasa obi sha Mrs Adomah echi enti no onjina yie na wo makwan na papa sa wo susu jina yie sadia wo pesa wo huna obi no wo susu no jina yie mo da mo soro na mo ba na mo kasa wa fu ano so ya na ade ade nsam fun so no
nipa ho aka na o pour out ni grievances a obia wo de oka mo ntem ho ase na Kofi Adomah na wa hyeda na ne yire ne kasa dodo na ne yire ni muade na ne yire ni kosi nka ho kasa dan kakasa ne sempa na mo pesa ne yire no kasa oba na nka oba ya mua na nka mo pe na kasa yo oba pa na me ni me kunu me da me kunu echi 247 me kunu fure owuo ontimi nda na so ba mbe mo me ho na me podi ka wo be cross me part no ka djuma me di bedi wu no cause I come je wo ma ya ase a enye wo pillow na me di ba ba twitwi I come je I know na ba be me ho adwuma ababa wa so no kama o ware na ware anyame aye na doma bibie koso toten eni brani abayisam nti hwede mo cheche o media so obi asai na me nyame obi nyame nya hye Kofi Adomah o interview asofofo interview asofofo and one jina ni dan ye one fa ne na one man ne nan anje fom ne nan na anje fom ne me kan tie me ne nan na anje fom e wo sunsum kwan so san kwase asem nka e beto no ne nan na anje fom na obi asada me nyame mu nyame kontomle nyame mpotompoto nyame nkontomle nyame ne mpotompoto nyame mo de mo sori abu ye obi bone mo ka obi asem ade na mo je no obi dibije mo a me nyame na ayosa me da me si he me ka no kwa chew me yemu keka me na me yemu sanfre me ti pai me na to se me ti pai me engina won kasa me nya onyame na aye bibibi na mo nyame ti me nyame foko saade na ka me ma chichire na me so me to no agye for man kasa selfu na mo so na mo di nipa ho aka nipa yare a wo su kira se e na me nyame e na Dormaahene nya onya hwe akwai nipa ni na be hu Dormaahene se eye no kura se no kura nipa ni na be hu ni e koso se obi e kasa eye nipa pe mu a at least just a phone call oh I to say oh ho ye me ti say wo yare na dip say ato come sempo se nipa no oni scampo de be boa wa nipa ye do nso ye nwe ne nam nipa eye de wo de mon semfo ne mu so ya nam kaka na me e ya na ka fa me mfikyiri abegina no tiri hu saketu nipa mi abre ye fa pointer uzu gina ho ne nsemfo when am betna na me baby ye me ya do na it say che trending na nka na trending na tia fa so ohun na ye gbozbas na trending na I say bobowadwe we ni hwe ni tiri saketu unsa de presentable kakra ebusuan fo nya chese tap send the so masne na me de konkonsen in 360 e de bi fi Dormaahene kru e de brawo makra Mr. Mankwa me wo fase wo se ni ska bane de awie ni project no eso de bia me wo fase ka mane wo problem enemre mu na monte tap send nka no so ne de tap send here easy fast and secured way ubetimi send this free amanone aba Ghana bank account and as a mobile money account untia transfer fee bia sa awo be ne say kire ne se won ko app store na play store on download the tap send app no or download dia ebebusan so promo code o ma de pet TV nshim obenya €5 £5 and answer $10 on his first transfer ene me kwa friend aka akire tabi minyanwie esanse tap send at the good news aba tap send the gene the customers wonti or the tap send wallet aba no be ne say so your customer wo UK sesia ubetimi akọ tap send app no no create wallet wo so enti se rate ne kosora now the sika kogu wallet no anase mpo betimi atu susu nkakra enti abre sema opeso send sika ba Ghana no anse wa send sika na ba Ghana anase oba o my Ghana mu watimi ya yusu sika e wa wallet no tie eni set say yusu momo Ghana hairu sa pepepe se si tap send that trainer shim kopiem wo United Arab Emirates Netherlands and Austria tap send na papa no